strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lau malo se lea. Lau se lau blessed. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my praise. I told my family Mary. Ooh, I told my lonely all. Lonely, hard to do. Mercy me out. And tomorrow know me. Swafa Yesu. Amen. Ia, vi ia le tua i le nei fiafi. Ia ole, pese masani lava na le tātou po kalama, ea matai nai le tātou po kalama. Ia, pe ona usuina le mawhine, ia, po le paso le tātou po kalama o le Jesus is the answer. Ia, le tu fine, ia fina, ia i le nei fiafi. Ia, mō na si i le vi inga ma le whaatai i le tua. Amen. Ia, ona o le nei aso, po le nei fo ia fiafi whaapitoa. Ia, mo le tātou por kalama. Amen. Sa tātou le whailoa i le lava i asu tua nai atu i le astu nai. Ia, a o leo o whaapitai i le atu o leo o toe maua lea vanoa tātou. Toi whailoa i lungo le tātou por kalama i le nei a fiafi o le astofi. Ia, o le aso whapenao na uma o na whaatulanga ina e ea tua ele tātou por kalama. Ia, ia stofi taitasi. Ia, o le vi inga la malwhaftai i le atua. Ia, ona o le avanoa tā ua o leo mo maua. Amen. Wa tari tonu le anganga e ei whaalawe tutupu. E ei me tutupu i lea taimi, ma lea taimi, ma lea taimi. E tātou te le iloa. Ia, e whaftai i le atua i lona anga le lei ma lona alofa. Ona o le ora ma le malosi, le tātou te maua. Le ua tātou whailoa i e lunga o tātou porkalama. Ia o le ua tau wa ai mai ia o lo maua per malosi. Amen. Whawhitai eila i le atua. Ia ona o le awa noa o mawhaia o na maua ea toile tātou porkalama. Ia i le neia stofi. Amen. Ia ua misia o tau. Tari tonu le vai aso le ntea ia na tasi ale aso na whai tātou porkalama. Ia o le astofi le vai aso le ntea. I tau nuus tātou porkalama. Ia i le asto na i e peio na masani ai. Ia ona o nisi fo i fo fuanga wha ale a inga. Ia sa whape nasa au wai atua ili nei tangata loto au auna. Ia ai whaftaila i le atua. Leo wa tātou wheloa i lumo o nu ai leo tua o nu. Leo wa tātou wheloa i lungo o tātou porkalama. Ia tari tonu o lo o manuia umo tau le alofa o le atua. Ia tele uia ina tātou savalia pea le ato le maliu i le aso ma le aso. Ia ele ngate leo le aupongi sa o lo whapena no fitia inisi o tātou ainga. Ia ai whaftai le atua o lo o langona le mawhanawhana mai le atua. Amen o lea ia ave ia le vi inga ma whaftai le atua. Ia ona o leo wa tātou mafuta ma le manuia ma le fia. Ia ilungo o tātou porkalama. O lea ia watu ai se whaatalofa. Ia ili nea fiafi tātou porkalama. Ia ili ngalo lava i whioi o le tala lei.
I sunga I whawhengainga mo o tau whalitua, whawhetai la o tau nofo te talo I lea aso ma lea aso, le ngata I lea le sueina ma sa I linga o le upo le atua, ina ia whapena o na whawhanga pea loto ma anganga o le lafu ma moe, amen. Tari tonu ia e li whaingo fia la o tau ngā wenga, whawhetai fo I la o tau on sa I le ngā wenga le atua, I le whaingo fie, te leo tangata e tusi lima, te leo tangata o whai, ia o le ala fo I nana ui a Yesu ke wiso, o le au te tari tonu e la uloto, ia. E le whaingo whila o tau ngā wenga, lea, whatalo whatua I pokalama I o tau sunga I whapea ngainga palitua, ia I le nei a fiafi, whaptai le whi nau le upo le tua, whaptai fo I le whi nau le tuli vai I le aso ma le aso, ia ina ia maua e ona tangata le malosi ma le ola mai le tua, o le whatalo whatua I pokalama, ia, I le nei fiafi le swafa manu malo I Yesu ke wiso, ia I whioi o le tala lei, ia o loo I Samoa le ngata I lea, ia New Zealand, Amerika, o whea lava o loo o tau ngā rurue, whatalo whatu le pokalama o le Jesus is the answer, ia I le nei fiafi, ia ele ngata I lea, ia e le whaangaloina fo ina I o tātou te māma tina ma tutua, ao sino si o tātou atunu, ia e whatalofa atu le pokalama ia te o tau le nea fiafi, ma lo lava le tu I le muli panga ma tāpua I a wā fo I le alo whaiva atu o tāma whanau I le aso ma le aso, ia I whiau mga luenga, ele ngā te lea ia o tau singa o tātou ainga, ia ele ngā te ho I lea o tau singa o tau ina ia whapena o na tau maua pele malosi ma le ola, le ngata I le tū o le tino, ia e maise le tū o le anganga, amen, tari tonu fo I o la o tau te talo lo o mātou maua I le malosi ma le ola, ia ma le manuia mai le atua, ia I le aso ma le aso, o lea ia e whatalo whatua I le polkalama, ia te o tau na I o mātua, na I o ta mā mātutua, matina mātutua si o tātou atunu. Ele ngā te ho I leo o tau o lo o maole a manua tātou te maputa I lunga o tātou polkalama I le ne fiafi. Ia ona se e mai leo sa ufa tālofa. Ia I o ainga, o wō, ma e māsani, I lunga o le tātou polkalama o le Jesus is the answer le ne fiafi. Ia whatalofa atu pokalama le swafa manu malo Yesu ke wiso. O le swafa lea e le tātou te launga tasi umai ma tātou te tusa I luma o sila panga o le atua. Ia e whatalofa atu ai pokalama. Ia I le ne fiafi. Ia te tono o lo manuia ma o tau le lofa o le atua. Amen. Ia wa umisia oko o le mere e misi los kako pokalama. E whengane o kako pokalama se longa I eingi mea kua ngia fo ingale e pisi e luko au awangi fo kuali o ora I os kako pokalama. Ia ona o le wala au pa ia fo I le atua. Ia I tina fo I le nei ainga. Ia o le mafu anga le o le mo se tatua mano I la sto nai. O le ia mana tua mai se o mātou ainga I o tau sanga. Ia ona o le wala au pa ia le tua. Ia I le tina fo I o le porkalama. Po le tina fo I o le nei ainga. Ia ona o le tina si o tolua. Ia ua whai langi fo launga. Le kuna si o le mātou tina. Ia o le nei taimi tari tonu. Ia o oli tina I lunga I le ola I wha amabau. Ia whapitai fo I le atua, ona o se whaamaro si anga fo I mātou whanau. Ia ua le mea moni o fo I mātua ia e taritonu lo uloto mo lo uanganga o lo o celebrate lunga I le ola I whaamabau. O ma ua fo I le taimi nei mo se utolua. Ia ua o lea ua mātua oti. Lea la ua tūra I mei mātou. Ia taritonu. O le anganga fo inga ma le taumawhai ina ia whapena ona o mai awe le ola I le atua matu ina atu le
o ma ua tangata i le atua. Ia, ina ia whapena fo i pole ale wala au le atua ia i ma ua. A ua mātou taritonu ma ua mātou silafia. E mate o i le ola i whaapapau mea o loo. A ngai e tua ia nganga o e fia i le atua. E re alu e se anganga o se tangata i fia i mea le mea ko inga ngaunga o le Lalolagi. Nga o ka ngaka e fia i le anganga. Ka ngaka o le ola i le anganga. E fia i le akua. E fia i mea i lunga. E alu i le ola i whaapapau. Ia e whaingale e o atu o tatou mātua. Aua te le. Ua te le se ao ngā. Le ngata i leo o le whaatonunga. O ma le upo le atua o lo tui e peo tātou tangata a o so i fua peo. I leo langa nei. Ia le raua whai i langi o lātou fōranga. O raua bivi i le atua ma fia i lunga leo lai whaapapau. Le raua tū lai mei mātou le whana. E te tau fo ila ia i mātou. O na mātou mai ave leo lai i le atua. Ma whai, ma whau lo a inga, ma ave lo a inga i le atua. A wala au mai le atua ia i māua. E te tau fo i o na wholo i ai le whanau. Amen. Tau fo i na o mai le whanau e watu le ora i le alii. Ma fo i na atua o lātou anganga mo lātou tangata. I le atua, e le lei ale sau o wala au o le atua i a te oe. A olo e pi i pe le amal wa. Le lei al wala au me o le atua ke al waku. A o ngai ke kongo whaolokanga. Peongo whai aku. O le ola i whaamavau. E o i ka ngaka o le fia i mea whaale anganga. E o i ka ngaka o le ola mo le anganga. Amen. E re alu e se ka ngaka e ka fia i ko inga ngaunga e maliu. E re alu e se anganga se ka ngaka e fia ko inga ngaunga o leo langa. Amen. Nga o ka ngaka e ola i le akuanga o ka ngaka e whaia le fina ngalo le tua o le tangata e fia au na mo le tua ma whaia lana ngaluenga. Ma le tangata e matau i le tua. Pauna o le tangata e alu le ola i whaapapau. Amen. O le ia pe o se tala na au taritonu o umisia o tau. O umisia o tau. Ia fo taritonu. O lo manuia fo. Manuia umai tatou. Ea maile nei vai aso. Ea maile vai aso. E so le vai aso. Pe kimu ia le aso pe la inga lo vai aso. Ia o le nei fo i vai aso ia. Whaptai le atua ia o lo o ngā solo lei mea uma. I tu tono lo mātou a inga. Ia le ngātai fo i o lo uola wha le anganga. Lo uola au na i le atua o lo manuia. Amen. O lo manuia lo uola au na i le atua. E ui ai taimi tau mawhai e ti a polo e tau mawhai e whaasese le mawhau ma tau mawhai e le petio tātou ola au nga. Ia ai whaapetai i le atua o lo o whaamalosi mai pēle nganga pa i o le atua ia te e ala i lo ola au na ina ia o mawhai o nau te le ti a polo mo na mai lei pe pelo. E tau mawhai e whaingane e kiri a kako. Le ala na a fuai ona tātou wala whai mai le atai au. Te tau ona tātou te talo i le atua e awe le vi inga. Ma le whaftai i le atua. Ai le ngata ho i lea. O le wala au i le atua e pui tātou. Mai a ao le ti a polo. Wa every day. E kake wese marika ko whani. E kake whiala mai ka e uma. Wale bang whakarikari merki a polo i a ki oi. Ai au ngoa la marou kakalo i le atua. Ia o le wawe fo inga o ngā poe ki a polo oi. Amen. Ai a whai e te ala whai mai le ata e au mai le
mai le moe po le malolo i lea po ma lea po au e ala fa'i mai le tae te taua ona e te talo i le atua te talo mua i le atua ai le amatanga ina lo aso te talo i le atua ni me te talo i le atua pe sosoani mai ia te oe ia i fofuanga hoi ma fe au manga luenga ia ole a esa uni i le aso mo le aso i le ngata i le o le puipuinga mai oi a o le ti apolo o le ia e whawhitai e la le tua ia o lo ua yaso ia matangofie me uma matangofie le wa yaso e isi whaavlaven tupu i ngā luenga lungo a wala everything was good o le e whawhitai e le tua amen ia nei fo ia fiafi lungo tātou porkarama ia le esta tātou porkarama i le ne fiafi pai ngo fie fo ia le tātou upa soa lu wha malosi le ne fiafi pau fo ia le mea o tu mai le nganga o le tua e te tau na tātou tala noa i ma tātou wha malosi lungo tātou porkarama i ne fiafi vi ia le tua e ne te o tau whai longo si ia o tau wa ai mai le kamare koi ia o se o te li ngai ngoi Israel Faraimo ia o se o te li ia he's one of my angel o ka malo la whakarikari mai ru ngai le langi mo long ka ma ia lua la ka malo ia ale le ko mai aka se o te li tu ia o ngā fu e whai motivate whainga lea te auina ia o e tomu whai whainga lo ora auna i lea tua ina ia o wha maoni e tua malona ngā ruenga ma whai lona whinanga ia ona o walu rola i le mele ia i la kikira tonu e tue ma whai loa i e inga ia i le ola e wha vau ia aole kamanga o isi ia Faraimo ia o lo kapua i mai kua kapua i mai ka malo i kua amen ia te tono tātou folfolanga ia whataunu uina le tātou porkarama i le astona i nei amen o lela te whataunu uma le tātou porkarama ia i le nei wa yaso amen ia ele ngata i le nei wa yaso ia ole masinga nei o ke topa se tu ina tu al mele i se fa si langa nei fa i loa tu i lungo tātou porkarama tu sai tasi o le aso iwa ma le aso ma le ono ma le aso lusu tolu wa ngi le aso lua le aso tofi ia o aso tofi o le aso iwa su wongo ma le lufu ma le tolu ia e whata unu uina le tātou porkarama na ia ia o ke topa le aso muli muli la le aso tofi o le vai o le masinga nei o ke topa o le aso tolu spul o le le eise tātou porkarama o le eise tātou porkarama i le aso tolu spul o le masinga nei ia le ngata fu i lea o le aso tona o le eise tātou porkarama i le aso lusful ma lima o le aso tona le masinga nei ia ona o le aso na ia mati whai malanga i mali tina o le inga po le nei inga Utah o le o ese tātou porkarama i le aso lufu lima o ke topa le aso lufu lima o ke topa ma le aso tosu ma tasi o le aso tofina o ke topa o le ese tātou porkarama ia o le aso lua o le aso iwa tau ma le aso iwa suluongo ma lufu tolu ia whātau nuina tātou porkarama ia le ngata i leo o le aso tonai ia o le aso whā su tasi su walu ia o aso nfo ina e whai tātou porkarama
ia o le aso lufu lima ma le tolu tasi o le masinga nei. Ia o le ale e statou poka o le aso tosfulu na tosfulu ma le aso lufu lima. Ia o le ale e statou poka lama. Amen. Ia e fasilsila tua i lungo tatou poka lama. Ia ili nei e fiafi ia e patai i le tua vi ia le tua. Ia i mea sili wana i fai. Te tonu ia pauna o sina fasilsilanga i lungo le tatou poka lama. Ia a wafo i le schedule le tatou poka lama i le nei masinga. Ia peono fai etu ia wha mole mole ia mantua mai ia a umale tina le ainga i lo o tau talo. Ia wafo i le au pongsau wha pena no fitia i le nei ainga. Amen. Ia e langona le wha mafanfana mai o le atua ia o le tangata o alu i le atua ia i le popoli e mafanfana wa fo i o le tangata e ola i le anga e mahala malama i meo le anga e mahala malama fo i la i me e ngai e lo ainga o le o lo ainga i ora pa al kanga i kingo ia e ese fo i la tou ma faunga ma la tou fo i tari tonunga Poo Mea ia pa tai i le tua ia o lo nga solo man mia me uma pa tai fo i le lofo le tua amen ia te tonu ia o le neia po le nefia fia o le tatou whaasoa ia ele umis tatou whaasoa amen paingo fia fo ia le upa malusi neia fia fia o le ana tatou tala noa ai e lua nei tasia se fai upu na o le a tatou tala noa i le nefia fia ia e fai mwha malusi ia te oe mau ia e nefia fia ia e fai maingo mai vai amen amen ia o le nei o le olanga le tātou te olai ia e lua mea o lo o petai ia i le taimi nei le olanga o tangata ia o le tū o le tino ma le tū o le anganga amen ia o le tino ma le anganga ia o lo o whaia le whinaunga i le taimi nei ia i au whiwhilinga mo lo o langa amen ia whapetai la i le tua ni ne fiafi ia ono o le upu o le awhapena o le a tatou talanoa ina ia e whaima whamanatu e whaima whamalosi i lo wola au auna ai le ngata i lea o whiwhilinga whai mo oe a ia ma le ola mo lo oe a ola au auna i le tua ia ma le olanga o nai i te ola ai amen pe ona ufai atu le tātou pol kalama ia ele o se pol kalama e tala noa i nai se tapo inga po o seu e kalesia po le tali tonunga o lo lotu ma tu la fongo o lo lotu ma mea whapena o le tātou pol fina ngalo le tātou pol kalama o le tala ina o le suafa o Yesu Keriso o Yesu foi o le tali o mea uma amen e le o tala ia tua se ekalesia po se lotu po so tali tonunga po le lava amen o te le o le pokalama foi e le o taumawhai foi e fosi soutang e fosi lo tangata i lau whiwhiringa amen o le tātou pokalama o le pokalama taumawhai ina ia ta lai fina ngalo Yesu Keriso ma watu le upu wha malosi ia te oe a o lau whiwhiringa ma o manatu e pū lea ia oe amen e pū lea ia oe
Amen. Ele iai se a ia tea. O te sau e fosi mai oe. E te sau e whuingale au mai lo tangata i le mana onga po lo mana o ina ia e whapena ona e sau i le atua. O le ngaluenga o le teimine, o le ngaluenga na o le nganga pa ia. O le anu atu e tala noa i a te oe. Ma wha matala a tili lo na fionga malona mana o i a te oe. Ina ia avea oe ma atalii ma awhawhine a le atua. Amen. Pau ale na. Pau le na o le awa le mana onga o le tātou o kalama. Amen. Pe to tasi, pe to urua. Amen. Ai a talia ma manu malo mai le na nganga i le atua. Ia, o le fiafianga le na o le nei por kalama. Ma le au ngā hu i le nei o nei por kalama. Ia, e au na i le atua. Amen. Pe ono whai atu e le o se tala ingo sa e kalisia po se lotu o lau te lotu ai po le a lava. O le tala inga ua na o Yesu ke viso. Amen. E pūle a oe i lau whiwhiringa. E pūle foi oe pe te talia le upu pe le talia. Amen. A o le mea taulia i o usau e tālai e whina ngaro o Yesu ke viso. Amen. A tonu e au ngā mō sisi tangata o loo mo o mia le whaau la tanga. Mō loo mo o mia le upu a le atua. Amen. Pe lao le nea fiafi. Le raa tātou tala noa. Ia i le olanga e te tau ona ola i le tangata ke visiano. Ma le olanga e te tau ona tātou ola ai mo le atua. Amen. Le alala mo ma le tātou tusi whaitau. Ia, i le tusi a kolose lo na ta upo e tolu. Ia, a orona whai upo e lua. Tasi ar whai upo le ala tātou tala noa e le fiafi nei. Amen. O le kolose tolu whai upo e lua. Amen. O le tusi po le apo inga. A paulo i le kanisia o kolose. Amen. Ina ia lātou ola ma le whaatua i le atua ma le wha maoni. Amen. Ia, o le ana ala tātou whaitau e le nea fiafi. Ia, ma avea foi ma tusi e whai ma tātou tusi whaitau. Ia, i le tātou whaasoa e le nea fiafi. Amen. Kolose tolu whai upo e lua e whaapea. Ia o tau loto lava i mea i Lugā. Ai le o mea i le Lalolagi. Amen. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Amen. O le upu whaamanosi po le upu au tu o le nea fiafi mo i tātou. I lunga o tātou por kalama i le nea fiafi. O whea o iai lau roto. Amen. O whea o iai le lau roto. O lo o i mea i Lugā po o mea o le Lalolagi. Amen. Vi ia le tua. Amen. He mele au tu. O whea o iai lau roto. O mea i Lugā po o mea o le Lalolagi. He mele wha maano se Paulo le kalisi o kolose. Ia o tou loto lava i mea i Lugā. Ai le o mea i le Lalolagi. Amen. Ia, patalofa atu le sunga le whiwhi au, po le sunga le whiwhengainga. Ia, anko mafua kolose. Manguia le tua, o tai whaatasi mai lunga le tātou por kalama. Amen. Tali tonu o nai a te oe lau tali, o ia te au fo i lau tali. Amen. O le Lalolagi le o tātou iai nei. Po le vai tau, po le vai taimi le o tātou iai nei.
E o lua le tele na mana o lo loto I mea le Lalolagi. Ma mea I lunga. Amen. A e tari tonu I lau tala. Kamen mai amen. Ona o le oranga le tātou te iai, ua tele le sawa sawa o le poto ma le atamai. Ua tele fo I mea fou ua tātou wa ai ei. Amen. E ui fo I a ina tātou a vea tātou matangata keusiano matangata whaolaina. E ia le taimi e mo I a o la tātou te mana na o I mea Lugā ma tuu atu ai o tātou loto, tātou te whai le fina ngalo le tua. Pa e ia le taimi e tatai e o tātou loto I mea o le tino. Amen. Ono leo langa le tātou te olai. E o lua le mea, e o lua le wha tino ma le wha leanganga. Amen. E I te mea tātou te malolosi e I mea o le tino. E I fo te mea tātou te malolosi e I mea leanganga. Amen. E I fo ila le te mea tātou te vai vai e I mea wha leanganga. A ua tātou malolosi I mea o le tino. Amen. A whaila o e mata mai le nea fiafi, ma e whaalongolongo mai e te whapea ifo na o mea whaaleanganga o le nae e tuu iai lo loto. Ia vi ia le tua mu ia oi. Vi ia le tua pe a whai o nae te whapea mai le fiafi nei. O nga o mea whaaleanganga mea ngai ki fiafi ai. Amen. Ia wa au ia rau tala mo ia te re ona o le sila fia le anganga pa ia. Ona o le whaalongolongo le anganga pa ia. E le taimi o te nau ai fo inga le pe o te fia I mea o le tino. Ai ua pua tau la I titila o fia I mea wha le anganga. Amen. Kusor kai minge le wo e ngofo ma e va ai mai fa kusor le wo fa solo lo ma fo fa lo fa solo lo ma fo fa pai mai fo ile o le sa we kala ile le suafa pa io Yesu ke vi so ala fe mai fa malia tu o le tato ile Lalolagi. Amen. O le tato iai e Lalolagi o loo fetau ia I le tū o le tino ma le tū o le anganga. Amen. Pe ona o vai atu. A whai o le te whaalongolongo mai ma va ai mai. A ue whapea I fonga o mea whaaleanganga e ke fifia o loo iai lo loto. Vi ia le tua. Amen. Rongo winga. E le te taura ona e whaalongolongo mai lungo tātou porkalama. Ngā o porkalama ni. O porkalama e tāla e atua I le mea moni. I le tū whaaleanganga. Ia ai mai se fo. O le tau o le mea moni. A wafo I le ola whaatino. E iai a te me tātou te pā uai. There's going to be some times that you're going to be fall. Amen. A le lai whai mai a Paulo. Ia le kalesia Kolose. Mai ia o tō. Loto lava I mea I Lugā. Amen. Ai le o mea I le Lalolagi. Set your minds on things above, not on earthly things. Amen. O le oranga nei. E te tau ona sili atu le tātou nau I mea I Lugā instead of earthly stuff. Amen. Le tangata whaola inga ia ma le tangata ua au auna I le atua.
ua te tau ona fie I mea whaaleanganga. Nai lo o mea o le tino. Amen. Pe ona o whai atu, e taimi te vai ai. Amen. Ai ne whaapea la a o vai, a o fie a te lelo mana o I mea o le tino. Na ngalo e la ia lo nau I mea o le anganga ma mea I lunga, no. Amen. E loa le tangata ke wisiano, tangata au auna ma le wha maoni I le atua. O rai a te ia lona tali mai a te hau ila utat. Peila ona o whai atu. Amen. Talu ona o toi sau e toi au maila o wola I le atua. Wo u le toi fie I mea sa o whai a mua. Amen. Tele mea māta ngā sa o whai a. Wo u le toi nau I ai. Wo u le toi iai so o nau po. O le toi iai so o loto. O le toi iai lo loto I mea sa o fie mua I ai. Amen. Lea ua o toi sau toi au maila o wola I le atua, ua o toi sala moni I luma o le atua, ma ua o mata ua I le atua. Lea ua o fie I mea I lunga. Mea o le langi. Amen. O le ala le ngā luenga e loa I le tangata, ua fie e whai me I lunga, ua fie e whai le au nga I le akua. O lo ngā luenga. O lo fie e whai mea wha le anganga. O lo fie e whai le au nanga I le atua. Peila o lo ngā luenga le whai. Amen. O fua ia o le tangata. O fua ia fua wa aia lea. O lo nau. Ia o whaia me I lunga. A tonu a wala au mai le atua I lo uola. Ma lo tangata e alu atu. Mo o te wo I loa le mea o te alu ai. Le wo walu le langi. Amen. Aisea, an fo I wo le wa o fie e whai mea wha le anganga. Wa o fie e whai le ngā luenga le atua. Wa o fie e tā lai le fina ngalo o le atua. Amen. O la ngā luenga lea. E le o whai atu fo I la whapea o le a le anga me o le tino pe le wha atu wha tau waina me o le tino. No. E au ngā. Amen. Ona o le langa le tatu te iai, o le tatu te ora I le tino. O le tatu te tonu o le Lalolagi. Excuse me. O le tatu iai le Lalolagi. Le mea o lo o taa solo ai le ti apolo. O le tatu iai le Lalolagi. So, o mea mala tatu te wā ai. O mea mafo I le tatu te whaia. O mea o le tino. Amen. A le whai mai paulo, ia awange e o kākou fie I mea o le Lalolagi. O a mea o le Lalolagi le whai mai paulo. Mea ia ko inga ngaunga o le olanga. O fianga o le olanga. O le fie sau le malama. Le fie sau e whai le fina ngalo o le atua. O le tangata ua makua I le ola I ale kua I le olanga, makua I le vaia I ale sulo Yesu ke viso I le olanga. A wanga o mea o le Lalolagi o lo fie ai. O le tangata na o lo wha malosi mai Paulo I a Kolose. O lea fo I la e whai ma wha malosi anga I a tātou. I le nei e fiafi. I a tātou fie e whai me I lunga. Amen. I a tele ona tātou mafuta e whai mea wha leanganga. Nā I lo o mea o le Lalolagi ma mea o le tino.
Amen. Ia tātou tau mawhai e sa ili le mālo o le atua. Amen. Ia awa fo ina i o tātou nau o lisi tangata. Ua toi fo i ai tua le o langa po ua tau le tau wa alo ese male fina ngalo o le atua. Ona ua wa ai atu. Tele ana manuia mai tangata o le lalolagi. Ai lea safa tangata o le ola au na i le atua. Amen. Lisi le awala o tele na tele tangata ke wisiano ua toi fo i ai tua. Amen. O tangata la nei o toi fo i tua, tangata ke wisiano. Ana toi fo i tua ona o le malama lama, ma wale lava se taimi e maa futa i pea i le atua. Amen. Wha mole mole. E le wha pea e saulo i tonu wha ola tanga. Ma e sau e whaile fina ngalo le atua. Nga e saula ia nga e ngofo la ia and expect to. E saula nganga o le atua i ate o i te miuma. No. Amen. E te tau ona e sau e wha maalosi lau tangata. E te tau ona e maalosi e whai tau le upu. E te tau ona e maalosi e te talo i le atua i le aso ma le aso. Amen. E wha maalosi e ilo wola wha le anganga. E wha maalosi e fo ilo wola au auna i le atua. Le alaile na te tele ona toi fo i tangata. Ona ole le lava o le mafuta ma le atua. O le lava se maftanga ma le atua. Amen. Pe yo au. Pe ono fai atu na o wola mai le tonu o le whaolatanga. Amen. Nga wola mai le whaolakanga wa ulai kiki o makua i wha. Le au ke kongo le whaolakanga e sa ua wese ma le whaolakanga. And ran away from it. Amen. Ma ho walu whai le ko inga ngaunga o le oranga wa ule la wā loku wa ule la wā. Onga lea. Onga ere i eise kaimi sa o ku ua wangoa i le akua. Amen. E sau e tala noa i a te au. Ma o mafuta i le atua. No. Ere i eisa o taimi. O le alai le nana fo i le oranga malu e whai tu inga ngaunga o le oranga. A ina ua o whai se whai unga le lei. Ina ia whape nā ona yeisa o maftanga ma le atua. Sa o sala mō ma o sau e toe talia Yesu. E whai ma o whaula. Ma tu ina atu lo tangata a toa. I le atua. Amen. A o lea lau te sau. Tere o sau, tere o nofo. Amen. Every week, I read my Bible. Get our whengari sau niune ele tātou wha mālosi. Whai tau le tuspa ia. E ke lo lea o ngā tātou pokalama i atea. O lea o ngā pokalama i atea. Wa o whai tau ele tuspa ia ma whawhana ilo tangata i le upo le tua. Amen. E wha mālosi e ilo uola wha lea nganga mo le tua. Amen. O le tele o lo whai tau le tuspa ia. O le lai titi fo ina ma lo malama fo ina. Ina ia o ngau i mea wha le langi. Na ilo o mea o le Lalolagi nei. Amen. E ke lo oe. O le kaimi e ke sala mō moni ei ma e sau e avelo ola i le atua ma e talia Yesu e abea mo wali i mo wha aura. Ke whai aku ia ki oi. Ke le i o le wha malosi e le atua ia ti oi. E wha atasi le atua ia ti oi. E le tu la fo ia le nganga pa i o le atua oi. Amen. Whai tau ala lau tus pa ia. Ia awane e sau ma e nofo. No. You need to work. You need to feed your spiritual life. I le upo le tua.
Ao ngā o mai o ngā kupu mai whaafika uli, ma whai ngā kao leo ranga. Ua sauni uni lau tangata. Ma ua wha malama lama ina I fo I lau mawhauwhau. I le mea te tau na whai. Amen. E sili ia I tātou na tātou mai sa ili le malo o le tua. Nai lo o meo le nei lalu langi. O afo I la mea tātou te maomia. O afo I la meo le tino le tātou te matitiwai. Amen. I want to ngalo ia te oi. Seek the kingdom of God and God will provide you. Seek the kingdom of God first. With all your heart. With your faithfulness to God. And He will bless you. With everything that you need. O fo ila na wha manuia mai le tua I ha te oi. E au mai e le tua wha manuianga ma me e maomia mo oi. Mea e te tau mo oi mo lou a inga. Ngai te tau ona tātou sa ili mo mua I le malo le tua. Hei mai le mātai o e ono. Lona wha ipo tōsfu ma le tolu. Nei whai mai ia o tau mua I sa ili le malo o le tua. Malana a mio tonu. Ona wha apopo ina atu ai lea o ia mea uma. Ia te o tau. Matthew 6 verse 33 says, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. Awa tātou te popoli. O le atua le tātou te au nai. O le atua na whaia le langi ma le lalolagi ma mea ua tumu ai. Amen. O ai la le tātou te au nai. O le atua soifua. O le atua na whaia oe ma whaia au. Amen. O ara me tātou te maomia. E awina mai e le atua. All that we need to do is serve God and give our life to Jesus and serve Jesus and spread the word of God. Amen. O le fina ngalo o le atua. Iau ngā I atu o tātou wola mo tātou tangata I le atua. Amen. Aua ne I o tātou whaasilisilia meo le lalolagi. Aua ne I o tātou wa ai atu lo wa mana nei o matele mai mea fau o leo langa nei. O na tātou puritua ra ia I le atua. Amen. O mea o le lalolagi nei ma leo langa nei e le whaapapau. E I uma mea I le afi. So o le ala le mea o le a tātou nau I mea o le nei lalolagi. A I uma I le afi. Amen. I e tātou tau mawhai e whaaputu le oa I le langi. Amen. O mea wha lea nganga o ro e whaia I nei. I le lalolagi nei. O lau ngā luenga ma lau ngā lue mo le atua. Ma whaia le fina ngalo le atua. Ma tā lai Jesu ke viso. Ma e tū mau le whaoratanga. O ro I le langi le taui o ngā luenga. Amen. Whaaputu o le langi. E aua ne I o tātou tau mawhai. Ia ave uma le tātou mālosi ma le tātou focus. E whaaputu o le lalolagi nei. Peo na whai atu. O te le whai atu le anga. No. It's good to have money. It's good to have everything. E ia awange I whai ma me tuu I lo loto. Amen. Ia awange I whai ma me whako singa I lo loto.
I aua ne I whai ma me ave a toa I ai lo roto. Amen. Ngai whai mai le upu o mero o iai le oa o lo o iai mo lo roto. A whai la o lo e tau lo e fie fie wha putu o le lalulangi nei. O ngai o iai lo roto. Ngai iai lo roto. Aole fising. We wha putu se o i lo ngai le lang. Amen. Ia tia uia. This is my choice, my decision. Ah. E sili atu ia tia u le wha putu. E sili atu ia tia u lo ora matiwa I le lalulangi nei. Amen. Ai. Tele o I le langi. Ai sea. A wā e wha babau. E wha babau mea I runga o le langi. Amen. Pai mai le mātai o e ono, pai upa suma liwa, suma lufu tasi, se o lufu tasi. Pai mai, aua tau te whaaputu o amo mo o tau I le larolangi. O iai le monga monga, male ele ele. Male ele ele, e whaamoti ai. O iai foi, tangata ngāoi. E eli atu manga o iai. A ia o tau whaaputu oa mo o tau I le langi. E le o iai se monga monga, po se ele e whau moti ai. E le o iai fo I tangata ngāoi. E eli atu manga o iai. A wā o le mea e iai lolo. Lo o tau oa. E iai atoa fo I mo o tau loto. Amen. Whaputu putu le oa I le langi. Peo no whai atu. E ao ngā. Peo no e tera o tau mo whai atu e le ao ngā. Le oa le lalangi nei pole. Le lalangi le tatu te iai. Aia o le metau lia. Ia awane I alu lau mālosi. E tau ma whai e whaaputu o le lalangi nei. Ai ngā loe ona e alu e whaaputu le oa wā le langi. Amen. Peo no whai atu. O le lalangi nei. Amen. E le whaapapau. Amen. E le whaapapau le o I le o langa nei. E o I le ola. E o I mea te whaia. O mea malava mana na ia mata ngō fia o roo iai le lalangi nei. E le umi. E le whaapapau. Amen. Ai whai mai o le oa I le langi. E le sao se ngoi. Amen. E le o ai fo I se pala. Vi ia le tua. Amen. O le oa le langi. E whai mai e le o ai se monga monga. So why I'm worried to give all my energy and my whole life to build the worldly stuff. Ai e le whaapapau. E le ola, e le o le whaapapau. O whea o iai lau roto. Amen. O whea o iai lau roto. So se mea e alu ai lau roto. So se mea e te whaia. E te taua ona iai mo lau roto. Amen. A fwoi anga ale iai lau roto. E le mawhai o na tingo mai. E le mawhai o na kingo mai se mea e te whaia. Amen. E ho fwoi la I le ola whaile anganga. A e sau e ave lo ora mo le tua. E te tau o na iai lau roto.
Amen. E te tau ona iai lo loto e te sau e serve le li. Ah, you have to serve God with all your heart. You cannot come and serve God without your heart. Nope. E te tau ona iai lo loto. E sila fia mai le tua mea o lo iai lo loto. Amen. E te tau ona tātou loto i mea i lunga. Amen. E ao ngā le telo le tupe. E tausi e o tātou a inga. E whai ei mea tātou te mana na oai. E whai le ngā luenga le tua. Ai aua ne i au ai lo loto. Amen. Ia aua ne a vea le o ama me o le Lalolagi nei. Ma mea mua e alu i ai lo loto. Tu lo loto i le atua. E te tau o na ave o tātou loto i le atua. A wafo i a tātou o e whaile ngā luenga le atua. Ma whaile fina ngā lo le atua. E te tau o na iai lo loto. Amen. E te tau o na tātou mātala ma tātou sauniuni. Amen. E te tau. Amen. E le lei alwala au me o le atua ia te oe wa e sauni. Le alaina e te tau e o na tātou fie e whai mea i runga. Amen. Fe mai le luka e suma lua whai upo e toru lima ma le te o toru fitu. Fe mai ia fusia o toru sunga titi ma ia mumua o toru mōli. O tau foi ia o tau whaapea o tangata e whaatali atu i lo la tau ali. Se ia foi mai o ia mai le tau samaanga. Pe a sau o ia ma tui mai e te tala ina atu loa e la tau le whaitoa ia te ia. Amu ia au auna e maua i la tau e lo la tau ali. O matala pea o matala pea a sau. E moni o te whai atu ia te oto, e fusi e ia o na ofu e mawhai atu ia te o ia i lato ia ta oto e a ai ma aluane lava ma au auna ia te i lato. Oh. Amen. For my bless, my be dressed, ready for service, and keep your lamp burning. Like servants waiting for their master to return from the wedding banquet, so that when he come and knock, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants who master find them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Oh. O le tangata na o la fia I mea I runga. Amen. E te sauniuni. So se tangata e whainga le e sauni mo le atua. Ma sauniuni I le toa fio mai o le atua. E tau o na nofo mātala. Amen. A fo ia whai a tātou fia I mea le Lalolagi. A tātou loto I mea le Lalolagi. E tātou mai e tātou te le o nofo sauniuni. Mo le atua. O le fesi. O e sauni mo le fio mai oi. O e sauni le vala au. O sauni le vala au
Le teimi sau le wala au. Amen. Ia hau ia ua o ngofo sau ngi o ngofo mātala. Amen. O rau fia I whai me I runga. Kusa o mea e tau mea me whai runga. O le ola wha le anganga. Ia e fia I whai mea wha le anganga. Amen. Te fia serve le tua. E te fia whai le fina ngalo le tua. Amen. Ia veta tau mangi au aunga ua au aunga popoto o loo wha tali. Amen. We need to open our hearts to Jesus. So when he come, we well prepare. Amen. Tātou fia I mei runga. Amen. Filipi e whāwha upo e ono. Mai aua nei popole o tau I se mea e tasi. A ia wha I loa atua o tau manao I mea lava I le atua. I le tatalo ma le whaatonga. Atoa ma le whaatai. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. Amen. Peo no whai atu. Awa ni o tātou popole I meo le Lalolagi. Awa ni o tātou popole I meo le tino. Amen. Peo no whai atu. O le atua le tātou te au auna. O le atua soifua. O le atua na whaia oe na whaia. O mea uma I loo te tono o le Lalolagi nei o loo tātou wola ai. O mea na whai e le atua. Amen. A wina mai e le atua le poto I a te oe mau. E tau te whausia o mai mea o lo I te tonu o le Lalolagi nei. Amen. Sau o mai tātou te au auna I le atua. O mai ave o tātou ola I le atua. A whai o na e te popole I mea o le olanga nei. Sau e te tofo I whaamanuanga le atua. Ona le o ele I a te oese te toi popole I mea o le olanga nei. Sau e whaangalo ola mo le atua. Sau e talia Yesu nga e waaila I le whaamanuanga le atua I a te oe. E te le waai mo ai. Amen. Awani o tātou popole I mea o le olanga nei. God will provide. Amen. E au ia I tātou na tātou sawa wali ma le anganga o le atua. In order for us e tātou te fia I whai mei lunga, ia tātou sawa wali whaatasi ma le anganga o le atua. O le anganga pa I o le atua. Amen. A wao le anganga pa I a te oe le anganga pa I o le atua. E te le fia I mea o le Lalolagi nei. Amen. Te lo I tātou ana tātou fia pēr e whai mea o le Lalolagi nei. Ma tu ina naunga ma o ngā fo I ele o iai le anganga o le atua I a te oe. Amen. E te tau o na tātou sāba bali whaatasi ma le anganga o le atua. O le anganga le anganga pa ia fo I o le atua. Nā te wha manatu I a te oe I le aso ma le aso ma le aso. E le leile atua. O le anganga pa ia fo I o le atua e so soani I a te oe. Ina ia awane I manu malo le ti apolo I a te oe. Amen. Ona fo I o tu ina naunga o le Lalolagi nei, ma fianga o le Lalolagi nei. O mea uma e fia le ti apolo. Amen. Fe marika le tia e 5. Fe upo sulma le ono, mal sulma le 7.
Pa mai. O te whai atu. I o tau sa babali la le anganga. O na le whaia lea e o tau le tu ina naunga o le tino. Awa o le tino ua tu ina nau lea e te e atu i le anganga. Ua tu ina nau fo i le anganga. E te e atu i le tino. Ua whete nai fo i mea, fo i ia mea. O le mea lea, tau te le whaia ai mea tau te loto i ai. Amen. So I say, let the Holy Spirit guide your life. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intention. That's why. Tuso le tau mawhai le ti apolo e tau mawhai e whase se ina oe. Ina ia tau mawhai e tu ina te tai lo loto i mea o le o langa nei. O a mea o le o langa nei. O le aipia, o le ura kapaa. Amen. O le alu se loku. Amen. Fia hewa i pāpia. Amen. Mea whapenga. O mea ngā le tau mawhai e le ti apolo e te tai i o kako loko. A o le anganga pa ia o le atua. O le anganga pa ia o le atua o lou fe so ani lea. Mo oe ina ia e foi mai ma e furi tua mai i mea o le larulangi. A ia whapenana au mai lau tangata. Ma awina mai lau loto i le atua. Ina ia e maua le ora e whaababau. Amen. Peo no whai atu. E pō le a oe lau whiwhiringa. Peke ingo pia. Peke ula ula. Amen. Po le a ku inga ngaunga le larulangi ngai ki whiwhiai. E pō le a oe. That's your decision. Amen. Ae le tu ina atu ai pia. Le fola atu ma tālai atu le fina ngalu o le atua i ate oe. O mea uma le nā e te fia ai. E le i luma o le atua. Amen. O mea uma le lalolangi ma fianga o le lalolangi nai fia i lo loto. E le fia i ai le atua. Na o na o tu atu whapena i au taftafa. Pei o na o whai atu. Na o whaia le oranga. Na o ula. Na o ingo pia. Na o ka pā. Sa e le o austangata fia so o se loku. Halu fo i le loku nga le halu a le loku. A ele o yeisi a nganga i fia loku. I was on that life. Ai te iloa. O te whapetai i le atua. Ona ua hia suia lo u loto. Wa suia lo tangata. Wa avea u matangata. Ua fia i le atua mga lua i le atua ma whaia le fina ngano le atua. E ese le lei o le atua. Ese le matango fia o le atua. Ese le māngai o le ola au auna i le atua. E te whaalongo inga le fia le oli o le atua i te tonu o lo loto. Amen. Whatalofa atu nene fia fi le sunga le whawhenga inga i a nasi. Whatalofa atu pastor. Whamanuia le atua. Amen. Peo na uwhai atu. O tere o tau mawhai e fosi. E fosi oe. O tere o tau mawhai fo e te whai atu i a te oe kuulau ka paa. Kuulau ka pia. Kuulau le a le lok. No. That's your decision. O rau whiwhiringa nā. Ao le tangata na ola i le olanga na e te whaia.
Le ua toe tofo, le ua tofo le whamangianga le tua. Ua tofo le sumalia o le atua. Ua tofo le memole ma ngai o le tangata e ola au auna i le atua. E le tu la fo ia e le atua. O a fo I mea te mao mia. Whatever you need, God will always answer you. Amen. Tell you, whoa, I have a lot of friends and families. They're still out there. Amen. O te tali tonu, o te mauti noa, o te iloa. I know how it feels to be out there. Amen. So from the person that experienced that life, I'm telling you right now, bringing your life and offer your life to Jesus will be the best decision and best thing ever happened to your life. Ele ai se oli ma se fianga o le nei lalulangi. E faa tusa ai le alofa o le atua, ma le faa manuianga le atua ia te oe ma lou ainga, pe a e whaia se whiriwhiringa le lei mō oe la waia, e te sau e ofo ina atu lo wola mo le atua. A ofo ila ina e sau I le atua, wo e sala mō moni, Wa ia te oe lo le loto le nā wa e fia I lo I mea I Lugā, a ele o mea o le Lalolagi nei. Amen. E sili o na whaaputu lo oa I le langi, na I lo o oa o le Lalolagi nei. Amen. E le sa o atu lava se ngoi, e le o atu se monga po se ele. I o oa o whaaputu I le langi. Amen. So why are we wasting? Why are you giving all your heart to build your life for this world and it's not forever? Amen. So I'd rather be poor, I'd rather be suffer in things of this world, and then for me to go in heaven. Amen. And enjoy heaven forever and ever and ever and ever. Amen. Pe ono foi atu. Pūlea o I lau whiwhiringa uso to fine. Ta māti nā I le nea whiawhi. Na tātou wora o mai le Lalolagi. Na tātou whiola mai fo I te tonu e kālesia. Na tātou whiola mai tonu o whaoratanga. Ai sa tātou o fo I whai meo le Lalolagi. Amen. Ai te ilo. Oro o maua lea wanoa. We still have time to do the right decision for yourself. Amen. E ke loa. A whapeo le sa le ke ka alo se au. Example. You trying to o lewa su el au. So you go to practice every day to earn that position in the team. A e alu. Amen. Ai ke ia ua e le misi lo waso e kasi le practice. A o lisi lo aso so e la kua piki le au ai le o sau e lo ingoa. From all this month that you go to practice, prepare yourself to be ready for that position. But for some reason you miss one day, and the day after, wa piki le au. Ai le o sau e lo ingoa. Le ase whaalongonga e o ia te oi. O le ase whaalongonga e o ia te oi. E o ia te oi le fifia.
E o ia te oe le ola, le fia. Ta tau fo ila tangata ke usiano sa ola mai le o, sa ola mai ma fia i le whaolo tanga. A ua toi fo i ai tua. Usoi. Oro o maua le noa. Ro o maua le noa a fai e te ua. A fio mai e supe saule. Le si tianga i le aso le nei po le nei fiafi ai le piti ai oe. O nga e langona lo le o lo le fia ma lo salamo. O na e te whaapea i fuara ia. Anga uloa u wha malosi. Anga uloa ko anga le loku. Anga uloa u fia whai kau le kuspa ia. Amen. Anga uloa u kere whalongo ia ai mai. Pe ngei wa walu si tianga. Amen. Aure kai mingi. Waka kawong sa ngi o ka ko kangaka. Ka ko fia i mea lunga. Ka ko fia i mea whaaleanganga. Amen. Ka ko fia i mea whaaleanganga. Pe ona o fai atu. E i mea o le tino e ao ngā i a te oe e le lei. Te o fai atu e le anga. Ai awa ne i siri atu lau nau i mea le tino. Na i mea o le anganga. Amen. Fai mai le rama e walu. Fai upo e lima. Tau le walu. Fai mai. A wā o e i la le tino. O loto atu i la tau i mea o le tino. Ai o e i le anganga. I la le anganga. E loto atu i mea le anganga. A wā o le loto i la le tino. O le oti lea. O le loto i la le anganga. O le ola lea ma le manuia. A wā o le loto i la le tino. O le ita lea i le atua. A wā e le usitai i le tula fono le atua. E le mawhai foi i ai. O i la tau foi o i la le tino. E le mawhai o na fia i ai le atua. A o tau te le i la le tino. Ai i la le anganga. Pe a fai e nofo le anganga o le atua i te tonu i ate o tau. Ai se tasi ua le ia te ia le anganga o ke wiso. O le fai lea maona. Tatu wa ai. Amen. Longo winga. O le ola i le tino. O le oti. O le fai fo i o tu ina naunga o le tino. O le te lea i le tua. E le fia i ai le tua. Amen. O a mea le tino le. Tu ina naunga o le oranga. Amen. O mea o lo e fai ai mea o le tino. Tele ia. Tele ia o mea o le tino. E le anga. O le tu ina naunga. O le loto le anga. Amen. O le loto le wha mangalo. Amen. O le whaita anga. O le mulilua. O le ngaoi. You name it. O mea na o le tino. Amen. A o le tangata e ola i le anganga ma fia whai mea wha le anganga. Ma ola au auna i le atua ma whai le fina ngalo o le atua. Amen. E fia ai le atua. E tā ua fo i la tau o wha nau ma tarii ma whawhine o le atua. Amen. Ngai tele a tātou te sila fia Yesu. Tō tele tātou te iloa le atua. Ai o tātou tele ola mo le atua. E mawhai au na e whai mai. I love Jesus. I love God. But the question is, do you live for God? Are you serving Jesus? Or it's just the word on your lips? Amen.
te tau o na tātou fie i me runga. Pai meile wha maa losia a Paulo le kalesia. Kolose i o tau loto lava i me runga. Ai le o mea i le Lalolagi nei. Tātou polkalama i le nea fiafi. A inga, wō, ma e māsani. Lo o mata mai ma ua mai le tātou polkalama i le nea fiafi. Ia tātou loto i mea i runga. Ai le o mea o le Lalolagi nei. Amen. Let's come together and serve the Lord. Let's come together and serve God with all our heart. Amen. Aua ne i aise me whaalawe i lo wola au nei ne tua. Aua ni avelo a inga ma me whaalawe i ati oe. E te sawe ave lo wola mo le tua. Po o aia, po se tari tonunga, po o se lotu, po se a. A whai e te tari tonu i le atua. A whai e te tari tonu i a Yesu ke viso. Sili atu le nai tau nei sawe. Ta lia Yesu e a vea maua li i mau whaola. E te mau ai le ola i whaababau. E te sao ai le langi. E te le sao i sou a inga. Amen. E te le sao i le langi from your parents. Your sibling. Polo e ka le sia. E te le sao ai le langi. Po sau ngā luenga. E te sao i le langi ona ua e sala mō. Ma ua e sau e ofo i nātu lo wola i le atua. Ma e talia Yesu e avea ma ua lii ma au whaola. Ma e whaia le whina ngalo o le atua. Ma e savali ma e male wha maoni ma le wha tutua. Ma le matau i le atua. E te sao i le ola i whaababau. Amen. E leise me whaingatā i le atua. Nothing's hard for God. Anga whainga kā, anga o mai whainga kā i lo langa, mai stress i mea o leo langa ni. Onga ele o maa losi lo wola au aunga i le kua. Ele o maa losi lo mafukanga ma le kua. Amen. E te tau ona e mafuta i le atua i aso ta itasi o lo langa. A o e ola ma e soifua pe i le Lalolagi nei. In order for you to be strong, i le atua ma e o lo mafuta i le atua i le aso ma le aso. O le whaitau o le upo o le atua. Mafuta i le atua e ala i lona upo. Amen. A whai e lese lotu e lotu ai a whai o le nā e te nofo whali. A whai e le o i eise lotu i mea le nā e te iai po le nofoanga, po le area nā e te iai. You can do your own church at home. You can pray, spend time with God. Read the word of God. Amen. Study the word of God. Amen. Feed your spirit with the word of God. So when the problems come, e ke le maluru a o ngā o mai whapita uli ma whaingata. Ua e lava sa uni lo tangata. Amen. Aisea, o nau fo i wa matua i mautu ma maua alo wola whaleanganga. O nau e tali tonu ma ua e whaatua tua i le atua. O ia na te whesosoani i a te oe, i taimi o pōpō ngā ma whaingata. Le alai le te tau i a te oe le tangata, ke usiano ma le tangata o lo o iai le mana waola o le atua, e te tau ona e whiwhia i mea i lunga. A wā e whaabavau. Amen. O lea.
O le tatou wha malosi nā mo oe, maha ui le nei a fiafi. Amen. Ia wha tā ua lo wola wha le anganga. Ia wha tā ua lo wola au auna i le atua. O le a fo se ngā luenga wa tui nai po tui nā atu i le atua ia te oe po le wala aunga o le atua o wala au i nai lo tangata. Ia e wha maoni. Amen. Ia e wha maoni e whailo na fina ngalo. Ia e wha maoni e whaile ngā luenga na e te ngalua e. Whai ma le wha tua. Whai ma le matau i le atua. Amen. Aua nei a vea mea o lo tutupu mai au tafa. Ma mea o lo tutupu le oranga nei. Ma mea e te fuli tua i le atua. Amen. Wha maoni i le atua. E mo o mia lo tatou ola wha maoni i le atua. Amen. Be faithful with God. Serve God with all your heart. Oh. Let the light of Jesus shine in your heart, in your body. Oh. So the people in the world can see the light of Jesus in you. Amen. Wa o le malama le nao Yesu ia te oe. E sulungia tu ai i au ainga. O wo ma e masani ia te oe. E taita ina mai ai o lato wola i te tonu o le malama. Ma i au mai e ofo o lato wola i le atua. A vea oe. A vea oe ma malama i te tonu o lato ainga. A vea oe ma tangata i te fia i mea whaaleanganga. E whaatosina mai loto o ainga. O wo ma e masani ia te oe. Amen. Olea, ia o le tātou upa malusi le nā i le ne fiafi. Amen. Fo i le vi inga ma le whaatai i le tua ono lo na upa malusi. E au ngā mo wau, e au ngā mo oe. Amen. Ia, tai tonu. Te le se whaamanianga le tua le ne fiafi i le upu. I lo na upu mo lo na fina ngalo. Mo i tātou i le ne astofi, po le ne fiafi. Amen. Yeah. Man, mana i upu. It's a good word for us tonight. Whaftai ai le tua. A vervi inga ma whaftai le tua. Ona o lona whaamanatu ia te oe maa. Ina ia tātou fia i mea i runga. Ai le o mea o le Lalolagi nei. Wai whai mai o le mea i ai le oa. O roo i ai ma lo Loto. Amen. O lea. E siri ona whaata ua ona whaaputu o tātou oa i runga. A wā e te tae ei o tātou Loto. E ngau i ei o tātou Loto. Amen. Ai le o oa i le Lalolagi nei. O lea, whaatai i le tua i le nea fiafi. Whaatai lona upu whaamanosi. To all the glory and the honor to God for the word tonight. Bless my heart. Te tari tonu fo i wa. Whaamanuia fo i lo Loto le upo le tua le ne fiafi. O lea, ia o le tātou. O le si uile nā o le tātou por kalama i le ne fiafi. Amen. Ia talo i le tua ina ia whapena ona whaamatala a tili ma ili manino lona upu ma lona fina ngalo i lo Loto ma lo tangata ma lo mawhawhau. Ina ia whapena ona e malama a tili lona fina ngalo i le nea fiafi ala i lona upu. Amen. Ia pe ona upa i atu o lo awanoa pea le langi mo oe. Sau e awi lo wola i le tua. Ofo ina atu lo wola i le tua ma avea oe ma malama i te tonu o lo ainga. Tonu o lo ekalesia, ma tonu o lo nu. Amen. Vi ia le tua, ia ai tonu ia ole. Tatou pokalama na ne fiafi. Amen. Ia po ile vi inga malwhaftai atu ia. Yo tātou ainga wo ia me masani lunga o tātou pokalama ele ngā tai lea. Yo nisi fo yo au auna le tua sa maole vanue
ia e mai mom whaalongolongo mai lunga le tātou pokalama, whaptai la o tau nofo talo, whaptai la o tau manatua mai o le nei pokalama ia i o tau talo sanga, e mo o mia lava lo o tau talo, e ma o mia lo tau talo mo le tātou pokalama, ina ia whapena o na whauau pe le tātou pokalama, i le upu le tua, amen. Ina ia whapena o na to tele ni tangata e whaamanuia i le upo le tua. Ia i lungo nei te penga whailangi. Amen. O le aunga le nā o le tātou po kalama. Ia ai whaktai tele lawa whaktai fo i le whaktanga ina o le tātou po kalama i tono o lo maota. I luma o lo living room, te tono o lo potu, kongo o lo mkoka, tono o lo taavale, tono o lo lunga o lo ketfongi. Po pea lava le mea e maua mai ai le nei polkalama. Whamanuia tele le atua ia te o tau le ne fiafi. Amen. Teri tono whamanuia ma tātou le upo le atua. Ia ai whaktai le atua ia o le avanoa tā ua o tātou mau o tātou mafuta i fo i lunga o tātou polkalama. Ia e le nei a stofi ia ai whaktai e la i le atua ia ono o mesi siri wa ia whaia. Ia mo oe ma ule ne fiafi. Ia tātou li wha umal tātou pokalama ia tui whamanatu atu ia tātou ia o le vai aso nei o ke topa toru vai aso ia e wha wha aluatu e le tātou pokalama e wha tau uina e le tātou pokalama le aso iwa suono ma le lusu ma tō le aso tofi aso tofi na o le masinga nei ia e wha wawa i tātou pokalama a le aso tō nai o le aso wha su tasi ma le sun ma le vat o aso i o le tātou pokalama i le aso tō nai i le masinga nei a o le aso tofi la i le aso tolu se fulu e le eise tātou pokalama le ngata i lea o le aso lusul ma lima o le aso tō nai ia e le eise tātou pokalama ia ono o aso nei ia o lo ma yei martina o le hainga ia i uta ia i to sauninga ia si o mātou tina o le ia manatua lo mātou ainga wha mole mole manatua fo i si o tōlua i o tō tarusanga si o tōlua ia mo na uso ia mo na tuangane ia ono o le wala upa ia si o mātou tina amen ia whapena ana e manatua mai mātou ia i o tō tarusanga ia i lumo le tua ai whamanuia tele lava le tua ia te o tau na i o tātou fulfolanga na ia a wafo le tātou pokalama so a wane i ngalo tātou pokalama le stona i nei o le a whapena o le a mawa alua tua i male sunga ia tala lei e se tia ia mai Amerika Samoa ia e uma mai loa le tātou le mafo i mai loa martina o le a inga mai Utah pea umale le aso si o mātou tina. Ia ona o le iei le tātou special guest. E tau mawhai au mailunga le tātou polkalama. Ia a wā fo iso na mōli mau. I lona ia fo i ola whaalea nganga. Ia male o langa fo i sa iei lona o langa. Ia sa whape nasa pifia i meo le Lalolagi ia au o whaamanuia le tua ua whaolaina le o langa ia ua avea mai fo i mas au na le tua ua ngalue le ngā luenga le tua ia ua whaamanuia i fo i le tua ia o le aso pe ama fo i mai ia masalo le masinga fo ia o le tau mawhaisi avanoa ia maua i le avanoa ia au tātou whiloa i mo fo i male uso ia i lunga o tātou polkalama. Ai o te le wha i loa i nātu tangata. Ina nei te iwo tau o mai, ona o le tangata. Ai o tau o mai le tātou polkalama, ona o tau fia i wha longolongo le upo le atua. Amen. Ai tau na o wha pēnā atu. Saununi lo tangata. Mo le masinga fau. Ia o le a wha pēnā ona e le tātou special guest.
Ia, o le a tātou whaalongolongo e fo i se moli mau o le uso. Ia, i lungo o le tātou pokalama. Ia, o le sausi taimi, ia una toe wha i ma toe wha amala malama atu. Ia, ina ia whapena ona tātou o mai tātou te whaalongolongo. Tātou te whaalongolongo i le moli mau. Nei fo i uso au auna. Ia, awa fo i le suinga fo i o le atua o lona o langa. Ma avea i mai ia ma se tangata ua au auna i le atua ma ua matau i le atua. Amen. Ia e te tonu ia o se tātou whaasisilanga na. Ia o nisi mea ia o le a whailoa atu le astonai. Awane i ngalo la tātou polkalama le astonai ia i le tūlae e ongo i le fiafi. Amen. O le ia whamanuia tele le atua le nei pō. Manuia le whai ngā malolo le nei fiafi. Ia whapena o nā ngā le leile atua. Ia i le nei fiafi. Tātou saunia te tātou te malolo. Ia i le nei fu ia fiafi. Ia whamanuia tele le atua tātou toe wheilo ai. Ia i le asto nai. I luma nei. Ia a vele nei taimi ia o e whaato whaato ai le polkalama i le nei fiafi. Ia i le pāsa le tātou polkalama. Ia le to fine ia fina i le nei fiafi. Ia manuia le pō fina. Whaptai ia te oe le to fine. Ia le nofo talo fo i le tātou polkalama. Saustaimi tātou wheiloa ia i le asa. Ia mtātou lulu lima whaatasi. Ia, pēr o toi le ora ma le manosi. Ia whamanuia tele lava le atua. Ia i le nei pō le tātou polkalama le nā i le nei fiafi tātou wheloa i le astonai. I le alofa ma le anga lei o le atua. In the name of Jesus, God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.